Majka Duška Tošića, povučena udovica koja retko napušta selo Orlovat pokraj Zrenjanina, domaćoj javnosti velika je misterija. Fotografisana je svega nekoliko puta i to uvek u pratnji sina. Za medije se gotovo nikad nije oglašavala, a ono što javnost najviše zanima je kakav odnos ima sa snajom Jelenom. Poznato je da su Jelena i Duško omiljena tema u domaćim medijima. O tome šta se dešava u njihovom domu, kakvi su odnosi iza četiri zida i da li će im brak opstati nakon novih nevolja koji su ih zadesile, svakodnevno se piše. Upravo iz tih razloga mnogi se pitaju kako svi ti novinski natpisi padaju Duškovoj mami Nikoleti, skromnoj povučenoj ženi koja najviše od svega ceni svoj mir. Majka Duška Tošića odabrala je da se uprkos velikoj popularnosti i bogatstvu svog sina ne seli iz Orlovata, gde je sa mirom živjela sa svojim suprugom i podigla dvoje dece. Ipak, čak i u malom mestu nadomak Zrenjanina, svi znaju da je njena snaja Jelena Krleuša, a šta o njoj zaista Nikoleta misli i posle skoro 14 godina koliko su Jelena i Duško u braku, javnosti je nepoznato. Ipak, ono što malo ko zna je da je Jelena dane nakon smrti majke, kada je Duško bio odsutan zbog poslovnih obaveza, provodila u kući svoje svekrve, kao i da joj neizmernu podršku pružala kada je samo godinu dana ranije preminuo njen suprug Milorad.